Tujui ni dawa gani tunaweza spray. Arĩmi a makorobia kuma kaunti-inĩ ya Kisii nĩ maragiĩka kumana na mũrimũ ũragũmĩra mĩtĩ yao ya matunda na kũmĩrĩa kwambĩrĩria o kuma mahuti-inĩ. So inakula chlorophyll yote inamaliza, unapata sasa mti na shade leaves. Shade leaves inaacha matunda peke yake, hiyo matunda haiwezi kuwa. Na pia inakaa muda kidogo inaanguka. So baadaye unapata hiyo mti imeanza kukufa kutoka juu ikiteremka. Ugonjwa umetokea sio hapa kwangu peke yake, karibu Kisii mzima. Hiyo ugonjwa ina affect matawi yote ya mti. Mpaka hiyo madawa inaanza, yani matawi inaanza kutoka kwa mti. Mti unapaki uchi kabisa. Arĩmi aya nĩ magiakĩte na mũrimũ ũyũ kwa ihinda o nginya mĩmera yao ĩmwe ikoma, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie magetha mao na gĩkĩro kĩnene. Kwa hiyo miti 500 for the last year tuliuza vizuri. The highest price tuliuza 120 per kg. And this year main season ambayo ilikuwa March, it was tuliuza at 70 shillings per kilo. But this season ambayo ni ya August, September, October, hatutakuwa na matunda sababu ya ugonjwa ambayo ya basement. Sasa bei iko juu lakini produce iko chini sana. Arĩmi aya rĩu marakaĩra rũhonge rwa ngirigaca kũmateithĩra ona gũtuĩka kũringana na ũmwe wa maabitha a ũrĩmi kũrĩ na dawa ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ, no harĩa arĩmi matamenyete. Isipokuwa this year ndio tumepata na shida ya ugonjwa ambao tunaita parasites. Hii imetusumbua sana, tumejaribu kupiga dawa lakini haisikii. Currently we have another parasite which is really affecting our avocado called the Persian mites. And actually it's destroying our fruits, but there's a chemical for it. If they come to the office here in Kenyanya, probably we can give them the advice on the way forward on how to treat the avocados. Ũrĩmi wa makorobia na mũno mũhĩrĩga wa Hass nĩ woereirwo na gĩkĩro kĩnene gũkũ Kisii, na arĩa mawĩingĩrĩire maugĩte nĩ monete mwĩhoko mũnene wa umithio waguo. Hii chai inakuwa kubwa na wakati imeiva sio tamu sana kama hii Golden Hass. Kwa hivyo watu wanapendelea hii Golden Hass kwa sababu hata bei yake iko juu kidogo. Ukiwa na miti kama 10 hivi, hiyo inaweza saidia wewe upeleke mtoto shule. Tuko na industrial park ambayo imejengwa hapa, iko almost kuwa complete. At least tuko na soko, at least tukua tunauza, inapelekwa pale, alafu inaleta mapato kwa wakulima. Na wakipata at least watu hawatakuwa na shida ya school fees. Thĩna ũngĩ arĩmi aya marauga ũgirĩtie mandandũre ũrĩmi ũyũ wa mĩkorobia nĩ wagi wa mĩũngũrwa gũkuhĩ nao, ona gũtuĩka nĩ maracokia ngatho nĩ tabarĩra yambĩrĩirio ya kũheana mĩũngũrwa nĩ seneta wa Gũthukio Esther Okenyuri. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.